usah pak. Halo ya bangunan. Kasih hari. Look, isan na isan dalo. Bang, ada orang connection halonya nggak sebut mana? Look, isan na isan dalo niya. Ano, ayo semua halo ya. May urong banyak aku tak usah pak. Halo ya bangunan. Kasih hari ya. Isa puli bangunan ba? Kaya ko bang. Kalau masih ay sakit eh. Na oy layo so na mo halo niya. Uila ko sanahan niya ba? Baka na nang halo ya ba na. So, ite ko ni siya niya limang otsuri mo kabong. Di mana mo baybay niya. Iya di mana itari mo kabong di ba? Di mana mo baybay niya ko. Isa na mo itakon niya ba ni ba? Sekalian mana usuli di mo niya gitu ba. Oh lah, may tada ni tapay kiya. Di sini, di batas kota ini, ingin ku tuliskan surat untukmu, biar engkau mengerti perjalanan hidupku di dalam menggapai cita-cita. Datang silih berganti, pedih-pedih mencekam menyusupi. Elman. Iya. Yang minta bang. Ya ya. Ayo. Sepatu tekur kurusi dah gue. Alamnya. Daw ba yan? Bisa doon. Ya boleh gimana ini dalam ini gue. Ada tulisan gue bahwa boleh pulsa. Kawali siwa. Kasi mana ada ulo. Yang penting dengan bunda ulo. Ya betul.
Ya mari sekolah kita jalan dengan kata syukur ya. Iziwa, isa gifinikiza mnoni ko bumi ko. Muguna ko, uzazi mano, lawa ubay, pada mana ubay. Bajiwa, isa mana bulo ya. Pano ila ya ada halo gue. Di siso kefe kunasa. Isa bulo do. Lah, makasuma muguna ke pada fatuna ke moya. Uzazi mo kabungi bertemu wasiun. Pati pag kita dego tem mawar ga wasiun ya. Hafaz azizi mana ke unasa. Bajiwa. Ini sebelum ya. Dia belum balik. Patas lagi mahin mulu ay. Manalo alu hati zalu aku ifada alusan. Dia walau kamu ya i. Tulisan ngabul bang mo. Daripada dengan naluru pada diguna-guna pada bagaimana sesaw pada tulisan kayak gitu bang banu ala. Muruk ko ngal kita. Era. Acil sak ko gumay. Why? Cuma ke cafe gue ada panawo tuh basya mah yang mulu malam nilang mo ya Lili, ada kami balik awai ke buah ini tengah ada ya bar kasih aku perama isugi kemud Gabong inu visa ke Fendia inu tuim. Ada satu buah nasa. Bayo ba? Patas maimo. Ewi sa mo bay daw to. Suko naman suko na ba abu. Sugi lagi figu. Muguna ka buku. Apalagi isi mania tarin mo gabong. Lawa ba? Nuha kanya ada. Ufuna kasa-kasa. Umegemonia faktor kifenya ya da. Adia mana dah tu ba Prama? Ana mau baki ko. Hana hadia dia baba. Ka Prama da no ilo wehele ko ga Elman. Baga no visa gefenya me ko bungi ga Elman. Jadi no ilau wehele meke ba sampai ibu ali kan. Hadia mana dia ko ba Prama. Lebaga ko labda. Hadia zalana no hau go fatuna kini. Wa akhir da iya. Ya iya bo, ya kan tahu saya ko. Alain abu agama balu abu ali. Ai analulu kenyawa indani. Lawa bang, aku fasahan na ako. Fai mo si mana daw bigay bang. Lalu saya. Menyesal na ako, wano fatir ko niya liyan dami niya. Ba, telepon niya ako sa dami. Minta maaf na ako niya dami.